cheme kenye menye ha mi manye agele che wulune wo ba ni le tasu ehimene hu kunu obata wade agba yuemo ngmene oba kwe placer le yuemo wo ka be ba pasa si fio anapa placer le yuemo alo placer le yuemo ke je blofo yuemo pleasure mli eji yuemo ko ni ake fio sasanso eji yuemo ko na ake sheji omi eji yuemo ko na ake shi omola na eji yuemo ko hu ni ake fonjra ke jo blind ko blaye ekpe ko ni anmo ni bepie efiotamo alaba lope sije alaba loni no placer le yuemo ne yuemo ko me na ason na ke nwo na anlo sini kase mo ye mehu bepi ke wokwe placer le yuemo ekweke mashobo no ni ka nunko ke yo kwa ke ba shole no obla ko obla ya me pe ame no shishi mi na showo mo bepi hu obla yo ko ba ko o han tui egbo a tui ene ye mo mi ete fi oten egbo o han tui egbo ni ka yue na ka bepi a sho shi ke ngro placer le yuemo ko hu ji boko tun ni ye UTC ni ka nyongbo e ya epe ye UAC bepi ko obla yo ko ete bi nunko shika ni nu ele aka ye wu lo e hwe bi lo ni ayo placer le yuemo ne moko tun ni ye UTC ni ka nyongbo ya epe ye UAC ekome ya epe ye GNTC ni placer le yuemo ko huji elusi kru ekwe moko egbesi na ewe na kwa ake elusi kru bepi anyo bale nwa ke moko na shika na shika fin na kwa ake ko e ba lusi kru no ayo na anmo placer le yuemo eko huji no bread fear ni ahele ono ake moko se blodogbeye placer le yuemo hu ekoji shutu merigon na ahele ono ake twa meretu negbo ewo placer le yuemo eje yuemo ko hu ni le hu ekan agba isi no mo be fan si obrahin ko obraye amenu ojije imejin ke yemejin ami yuemo ni je brema yuemo ni si ngmene yuemo na aso na ke nsege mi ake nsan yuemo no ngo na enwo to ye na ake nmo na ake simola keke nye ya don